paulunong ng sangal rin na chito no si tato malo le wanga may papo na le kuya si pa kulang mo sa may sa Tinidaya, poliwang ako ipagmamalo sa mga sinilay. Lea uwa, tuwina po ang dumang talibin niya, champa at sa tupe, buono sasi, buono lua. Yato no nana, ikor siya manino, yun na ilibima, yamay nga upa sa tupe, yun na tulang nga mayo yun. Imatangat mo yung sa itas. Yato no so sila pia po iya le tele onisio vaenga na sabalia po iya le taima vesila fa inga mai tu malo ia holo yai umai tono vaenga umai ia chato chalo tupe ia le 2% le tele o awonanga le malo ia le wa mai o le tuina tono chato paketi 2% e pa o mai tele o awonanga le chato malo ya lenga sa folea ya I folea la tupe le na tua mole so ani le tu malo tai tasi ya manto foi lima tasi tu malo ya le tu ina ato lima tasi miliona na ton ya ona tasi miliona ya tupe fa vai le mo tu malo tai tasi ya wale tapa nanga foyo fenga fa vai ia mata ai po ia tina inga le ola te lenga packet ia e pe ia le pa inga la te le po ina le fata mau a inga o tangata no uma Samoa ia tutu salta mau a inga o tangata no po ia pia ma tangata pai business ia ia malta mau a inga po e umia e a inga uma lo no tua no uma la fama Tasi piliona la tala fu fem so ram down e kanga fia dus el fia ima tupe mai fa ia sa lele la pa Saunoaga tasi piliona tato ai tala kolo ia te nei ia mai ole tele pa Sene na ai tala fu ia o tato bank le saina ia ai o ia pa mo tele tato fai nga malo ia tele au wala mfai ai ona tuti ai tala te nei ia o tau fita to ai tala na ia mai tawina ia o le 5% ia o le tau le ai mawalunga ia le tau la fa nga malo fo ia ona tu watu wa tato I tulanga male ale ba nga wenga le malo filia ia o titilo ia wala uma tilo nga I au fa nga wenga ia productive le au fa nga wenga ba ai fo ni ba nga tupe mtanga wenga sa itasi le au sia le mawalunga ia ba nga uma ia le ngalu e po ia le tanga wenga o le malo ia ina ia mafai ona au sia va nga